Orengi nkugwate ogeni kiri nteto cietu tukithii na mbere arimi makauga kuma kiwandani kia Njai na ntere cia Karingani mameneretie utongoria wa gikundi kia Mitheru Farmers Society ni kiria makuga ni mari na njara kiri wambo wa mibuko magana mairi ya kauga kuma kiri kibanda kiu. Taburia Samuel Gaishima gutwira arimama mariuga atongoria maoni methiritwe magitiria micemanio iria mabangaga ni kenda kuthingatĩria wamba uyu. Arimi bakawa barabaendagiria kiwandani kia Njai na wadi ya Karingani baithiranite imunthi bakiraramikira ikarikarira raumire utugo bau kia Jumathatu ya tariki 6 mweri uju arankunia magana mairi cia kawa cia mugana wa ciringi milioni 7 ciaigirwe na antu batakumenyekana. Kuririkana akaria bakiwanda giki bambire kuthaikwa njara na bakunikwa miromo na atunyani babu nyuma ya mporo ya Kathetina Nyenje na irio lori ya retirwe ya bakirwa nkunia inu. Ndakandethira nini waya mesibara ni ndenge ngiukandethira mirango aike mirugore tikera ari mibunje. Yes munya ni augire kawa getu kunkiumbikana ni karari kinyana ni digari ona kuburi ile kwirwa ne ari ndugure gutikuburi ari ndugure no anenkanire kuburi wochimanika mekara murango nya nikenda gutwika tikawa kama ukire mathaikwa iu ni theories. Those are narratives. Arimi baba bariuga mawatho maraba watanirite matathingatirwa nuntu kauga kugatabatiri kubakirwa nkuniani igukinya magana mairi gatajiritwe kairwa factory ntere cia Mitheru. Twaugire kawa katiga igwe store nkunia ikurukite 10 mbati daino tuleguga kawa kararire nkunia magana mairi kambukiritwe kudike deini Friday kwa mira katira Saturday katira. Nkuruki ibakumeneria mukaririgiti wa society inu ya Mitheru John Micheni bakiuga ati aigitwe agitiria micemanio iraba igitwe bakienda kurutha ya kuthingata kauga ku atongerie bo gute corporation bwa gutwa ona mucemanio juju ijura pingito muno katuraugire turi arimi nuntu uri o inyi no wije kore ko getate akuigwa murimo kana te arimi kuma we kawa kauko ndega kuthire ni jumejeri ko getate ikuthira na mwene kawa murimi wa kawa atanetwa amenyithwerwa kawa gekarire ona gatukoromba thirikari onde ithamire ko ithamire Njai na kawa getu kathingatirike nuntu murimu wa Njai ni muthiru. Bariuria Minister wa Urimi Peter Munya wa ukaria Daktari Fred Matiang'i na murugamiri wa rwongi rwa utwiria George Kinoti bathingatire untu bubu kenda mwamba kawa kago awatikana na kawa kugachokwa ni katukoromba thirikari yuke igwekiriro getu kana ati arimi kawa kagukinya milioni 7 buru arimi manja ena tore athiru. Tukiaraniria na Micheni ariuga twe abatiri kurua nuntu bakauga kukorega gukamatwa mwankaga gakinya nkunia magana mairi. Konde twagwite getura gwendi ntukwiraga kathini ogagatumagwa ngari ekeneje kinaira yakinya nkunia 10. Niyo I cannot comment nimbi atumite kawa kauge kara nao for that time katumitwe ndu gatumitwe ntuko nyinge mbere. Nkuruki Micheni ariuga atirareganite na mucemanio wa kwerecha arimi ikarikarire wamba pona assignment yona bura twagwite tugatirima Monday tutethwa tumireketie tuona mucemanio wa member today wa Monday today uterwe kenda tukibeta twina bura twatumire tukare twareketie so nikyo gitumio munde turateriti mucemanio munde. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.